Бурхан шашны гайхамшиг итгэл хамбин лагшинды баралхы хайлылы. Та хамбин хүренді зочлың, итгэл хамбин өргөнді хамбыламда баралхын. Гуңу ханы цокчың ноғондархин сахусны, жанрайсығын, дүн хорин дуғынуды дымыргілхин, ноғондархин хуслин чулунды хусылен датхын, аштин заяған төкшліжі. Улаңу тотто тәнілсіға байғыл нұрын әрік тамырға, хамбыламын әдісті таршан күртігі, әріслін айыллары айлары, әріслін зочу бодыда тұр. Бет олон улсын санхүүгийн төвөттэй шууд холбогдсон ажиллаж, дэлхийн зах зээл дээр өөрийн байр суурийг тодорхойлж байна. Бид өөрийн хөрөнгөөр салбартаа тэргүүлж, эрсдэл даах чадвараараа Монголдо номер 1 боллоо. Таны өдөр бизнесийн үйл ажиллагаанд тохиолдог эрсдлийг бид судлаж, зөвлөсөн мэдээг математик загвар модель дээр хөрвүүлэн шинжилэн, эрсдлийн удирдлагын цогц шийдлийг боловсруулж өгнө. Мандал даатгал. Эрхэм үзэгчдийг бурхны шашны хосгүй гайхамшиг дайын дэлхийд үзүүлэгч Монгол туртан бурят заны дундаас тодорн гэгэрсэн итгэлт хамбин ариун адистэд лагшинды бараалхан сансан сэтсэн хүссэн бүхтэн даатхан авралуудуулах ариуслын аялал өрн зал. Орсын холбооны улсын бүдийн шашинтны төв хамбин хүрээнд зочлон итгэл хамбин өргөнд саатаж дээдийн лагшинды бараалхан гүн ухааны жанрайсгийн ногоондархийн үнэргийн сахиусны дүн хорин болон цогчин дуунуудад эргэл мөргөл үйлдэж аврал даатгалуудуулах ногоондархийн хүслийн чулуун хүссэн бүхнэн даатгах 8 мандын совргон дэрүүлэнхэн залбирал үйлдэх аштын үйл сайн даатлах боломжтой. Мөн Улаангут хоттой танилцсан худалдаа үйлчилгээний газруудаар зочлон буцах замдан итгэл хамбин төрсэн газар доршдог ангаах эрдэм чадал төгс аршаан хүртэг сэлэнгийн ээж модонд аврал даатгал үйлдэх болно. Таны сансан үйлс бүхэн бүтэх болтугай. Ариуслын зууч Буддатур. Тэгээд нэг багш шавьяга бисолд сурч байна. Тэд хамаалаа тренинг шийх гэнэ. Энэ манай таны бисолд гэдэг. Энэ ачуур байна уу? Тэр хог яа. Үрээд. Тэр ачуур маш сайн зөвлөсөн ачуур гэдэг шүү дээ. Ачуур тэр хог шалим яа гэдэг. Тэр апшин. Тренинг маш сайн насруу. Манай бид тавь жаргал зөвсөө байхдаа нэлээд одоо юу вэ? Олон юм усан тийм үү? Тийм учраас бисолдод бие сайхнаас зөвлөлээд бисолдыг хамаалаа мантаж байна. Зэх хамаалаа сүзүгтнээ тухайд байна. Эсвэл та өөрийгөө план сичгэн баяртай чулуу өгвөл таны сүзэг баярлалтай. Сүзгөө өгшөөхийн тулд үргэлтийг шилжүүлж. Сашин одоо сүзгээ талаар хамгаална одоо тийм одоо миний юм тэгээд Сашин тэгээд энерги сэтгүүлээ тухай хамгаална юм товшхон төлсөн байна. Энерги вачсатын энерги сэтгүүлтэй болов тэр одоо залуу байна. Залуу бол. Тийш хамгаална гэсэн байна. Эсвэл вачсатын энерги сэтгүүлтэй болов тэр хүн одоо уже залуу болох хэрэгтэй. Зэчигээд одоо цаашаа одоо дээд юмын одоо өөрөөгөө дээд юмын энерги сэтгүүлээр баригддаг шиг байна. Ямар юу юм өөрөөгөө дээд гэж болсон байвал дээд одоо энерги сэтгүүлээр баригддаг шиг байна. Зэчигээд хамгаалан ухааны тухай олон юм хэлсэн байна. Нэг сахалтай лам гэж. Нийдэж байсан бодлоо тэрний энэ газрын цаг. Газрын цаг гэвэл ном сумастай номос бодлоо тагсан сум нийлжээ тэрний газрын цаг. Тэгээд хамгаалан гэж. Таны ухаан сэтгүүлсоо тасад юу вэ? Жим байхгүй. И тасралгүй юм. Таны хэрэг. Таны ухаан сэтгүүлсоо тасралгүй байвал таны хэрэг бүгдийг хамгаална гэж байсан.
지금은 스물도 야물들이 이미 구치에 관할 앞선 배우 들네 어떤 간에 애가 쓰실 때 배울 때 우겨보는 것이죠. 구치에 관소는 이 막고 있어요. 아빠 앞에 있어요. 이스컴으로는 그 순간. 네, 제가 사실은 또 이거 한다는 저도 관에 투표비어도 세는 내 쇼그 그분을 인터뷰해. 내가 그때 나 졸이 너도 졸이 그 집에가 그때 얘는 졸아 팀이 그 구축 그든 한번만 그러는 오하나스 얘는 그때 멤버들한테 이거 뭐 되게 좋지. 졸아서도 약한다 내가 지지기만 그렇게 아군이 오하나스도 멤버들한테도 오하나 그런 제가 한번은 아무리 지치고 투표에 얘기하고 보니까 지금 보이네다가 달라 보인 먹을 때도 우르고 이거 먹을 수 있어요. 지금 내가 공부 집에는 하다 오lar 살기 집에 하고 공부 시키는 거 учить 집에 지금 한번은 공부 배워야 공부도 뭐 오일레스 오일도 뭐가 공부 제가 그 한번은 이거 시키면은 공부 듣고는 нас under настай болтыр ото амдырлат орего улисын бойында байлык тегишти. Дем работа. Жигден ото нэг залуу лама матхиамика амтхарма биная тухай номер тебе хамлам кылды. Тэр тухай бодоо таны уже ой болон гэж. Зэ жигден хамлам кылды 내가 뭐 그때 어린 거 우리도 들어올래 유로도 수특되기 싫어요. 맨날 쓴다 이따 야물 유로 사면 누구 들어도 유로. 그런데 맨날 수특되기 싫겠지. 큰 오인 도하에 엘로 들고네 doctor 들고네 환소 국가 그런 사상을 가지고 마하무드린 똑바로 그 순간 지게 되는 어처와니 받아서 똑바로 그때면은 그게 이거 그게 공무소대 어떤 이유가 있거든요. 어처에 이유가 있거든요. 이거 단계가 되는 Так. Если султа одорого санава грыле хадахай болбу, то та до гыге болду. Нега хум ирет хамаламын быйында до буркумгу, гыдын хамаламын кылны. Очуктар буркудай ото хазыры гыдеу болду кышкынды. Зено отху бодол тухай кертимен хамаламын. Нега 우조 안침도 그런데 시어도 아미티 믿게 하는 그게 감사하면 군도 환 못하 있는데 이거 일들이 미치겠지 그래서 군도 맛있는데 못할 때 이만 다르고 들으시고 또 제 지금 다른 근데 소통 발전을 토토가 한번 그 집에는 의수 군도 또 소통하고 다 소통 발전을 싸우는 게 있어요. 제 군에 어떤 뭐 산하다 이거 어묵 아주 배우. 지금 이놈의 목표에 사람네 니스와니스데 이 холботек шилжбе. Нисванис гол кыте усуде хороз арсын шилжбе. Эсулото хамалам кыжбе. Орин кылкы убеу кунде. Тэр кун хорлох шилжбе. Ямар чукун орего кылкы убете бетүсте. Зармада ото кунча
또 점액을 배가 이제 노라 호르몬을 한번 벤지베네. 지금 된 건도 근데 이치쿠레 어리고 이치쿠 때문 이치가 왜냐나 어리고 들어 어머에 비그지 이게 다르게 있어요. 얘도 쇼이고 근데 내가 듣던 어떤 이거 너무 집에서 공무수 한번 하면 그런데 왜냐면 이거 문제 그 한번 하면 그런데 왜냐면 토수고에 근데 스스로 들어 어리고 이틀에 좀 토수하고 싶어. 어리고 이틀에 공무수 또 토수하고 그리고 그래서 토수하고 싶어. 네, 한번 모두 아랍네 투에 그 집에. 아랍네 그때 여러분들이 수 이거 윤소 사기소 사스도들 머리 아차대 타타 제디하거든 한번 하면 그러네. 얘네 공무수 아랍네 도트를 yapacak. 아랍네 도트를 그때 저 공무수도 팀 구이든 싹 수삭다 머리 아차대 지지배우 어떻게 지지배우 그 공무수 아랍네 도트를 yapacak. 제 팀비 투에 한번 하면 그 집에 내가 그 그때 봤은 한번 하는데 분들 집에 내가 크든 제가 한번 하는데 한번 하는데 내가 그랬더니 무슨 거야 지금 누가 그때 그랬네 만에 반대다 한번 하면 집에 들어 징기스칸 싶지 아키아데 너희 때에 한번 하면 징기스칸 싶지 그때 한번 하면 가려고 집에 왜냐면 그때는 zuchkru nikum kılsın. Zedaran yolun kıtayında şurada no arabam korubum o da tübük koya da mane amin nasıl tübük koya ciben. Çıgetene bokuna yeni ya da tukune bokuna yeni maktız ben. Bokuna yeni yune tüngri durkutaya geçip cibenim. Çıgetene Sasha yapmış kokede yine yune tukoya. Lo usta tukoya cibenim. İksonim ben. Eni zalık bu Hamılarında kılınır. Böcek tindi veya kimse uğuru harcaya kadın. Hamılarımı tırp zalık bu uğuru harat kılınır. Bir tindi veya bir şey çekiyeci be. Çünkü hamılarıma harcaya kılınır. Beni kun sen. Loğuşum te balpak beni kun yibare dolup değil. Ukan çok oldu de. Mane buçuk de bacı taşın değil mi ha? Oraya başlıyor bacı taşın suyu. Dedi kumus Kuche, oraya loğuşum te bir badak. Jigani terus kucing tu kita bawa kerja, dia menjadi soalnya di bukan sebenarnya. Dia mencerah di mana betul betul tidak cukup. Ciri saya kembali ke kerja, orang orang luzum tegas betul. Jadi orang orang soalnya dia mencerah si saya kembali ke kerja, do, jadi kita mana mau betul tu batil pun bende, terus luzum tu musuh dia, dia kau betul tu sekarang dia betul, tu sama. Ya kembali nanti ini tempat kerja. Ертеге сашын күйде мане қамбалама лұлты қояды сашын үші болны. Егеден ода... Неге күн тарни тұқай кірді бәң. Неге үрі күн ода ұру шаса дара жемам соқы кер, ұншылбайға тарни күнні үйіне антыте кер. Қамбаламен ода тарни антыте кешкір кірді, қамбалама қай күнні. Че антын күде шидейн алым шықсы. Тему вчера говорят, Ома Гуру Шасадара Димам Суха, 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 Ома Гуру Шасадара Димам Суха. Гет, тавдаке дурда, те мини шулс бендим, мини шулс, там те было битренье загя, еще ките буду. Ты говоришь, он только в Киеве. Там где ты пусту. Битра. 다른 게 암트 때 그죠? 손톱. 다른 게 구치대, 다른 게 또 소호, 엉스몬 순두면 구대베스. 어떻게 돼? 다른 게 암트 때 그죠? 손톱. 기모치 가서 또 근데 익선이 서로 가잖아. 제 사실은 그때 한번 투가 비어도 이거 그거는 근데 제 다른 탈라로도 지금 언스임이 그 웹티가 큰 탈라 이렇게.
Одоо хүмүүс тэгээд дэшээ гарч байхад дээд одоо шатдэр юу тэр модон үеийн хамбалам хүн тэндээ одоо ихээ тариад дэшээ гардаг гэж хэлдэг. Тэр сони юм байна. Тэгээд нэг настай үргэлжлэл одоо үргэлж байгаа нэг ихтэй хүмүүс чи миний ихээ аваач гэж үзэж байдаг юм. Тэр хамбалам хүн тэр ихтэй чи аваач гэж тэр сахилга 7 дугаар юм дээр байх гэж. 7 дугаар дээр байна. Эхний тэр 7 байна. Юуလဲтэр? Ха? Тэр 7 4 ихний юу вэ? Бор тийм. Одоо 7 дугаар бордээс шалгаад байна гэж. Тэгээд би одоо дотроос анхаарал тавьдаг. 7 дугаар борд дээр богцон хаа гэж магадгүй би санаа боддог. Тийм учраас тэндээс шалгаад байна гэж. 7 дугаар одоо толгой дээр хүчтэй дэвэр хүчний юм авч болно. Тийш хамбалаа гэж байна. Тэгээд энэ золын тухай гэж байна. Зол бадарч байхад сэсгээс бадарч байхад төлөй. Чи өөрөө насаа идэж дотроо ялгах гэж байна. Тэр насаа яагаад иддэг юм бэ? Насаа идэж гэж байна. Чивэдэн одоо чи дотроо ялгах гэж байна. Яг хамбалан мөн сэ оол таны үе том болно. Тэгээд одоо нэг хүн би одоо хамбаламын шижиг олох юм гээд ирээд зул бадараж байхад хамбалам хүн энэ хүн зоригтэй болсон. Ухаансаа би одоо гэдэг зулаа бадараж байхад би одоо цааг өнөөдөр хамбаламын шижиг авах хэрэгтэй байна хамбалам хүн зэчи зоригтэй болсон. Тэр сони ухаан байна би одоо зулаа бадарахад тэр юм хоёртой болсон. Санаа бидний хамбалам бай зүшөр юм. Зэчигээ сашин дүнэдээ энэ сарын тухай гэж байна. Гурван цаг байна гэн чигэдэн ирээд цагтаа нэг юм байна гэдэг хамбалам хүн усан тэр хоёр сарны ирээд цагт багтана гэж байна. Тэгээд манай би цагаан талаар юм шиг хэлэх үедээ манай 10 жилийн өмнө би сонссон юм. Хамбаламад жижиг хүүхдтэйгээ нэг шараг тэрэгсөө суугаад хамбаламын жижиг хүүхдүүдийг чиржин тоглож байсан, наадж байсан. Тэгээд хамбаламад нэг гэдэг юуны хажууд дээр хогийн газар дээр оршоод нэг одоо хайсан юм аваад усаадаг байсан. Хэдэг байгаа та энэ хэрэгтэй болно гэж. Тэгээд би одоо гайхсан. Яагаад энэ хамбаламын хогийн газараар яваад хайсан ямиг усааж битэн оруулдаг байгаа. Тэр одоо юу гэсэн. Одоо манай томоломод одоо мөн хогийн газараар одоо яваад юунээр хямж байгаа одоо анигоо. Тэгээд нагарч болох багш болсон байна. Самны хоёрын юм. Илүү болсон үгүйсэн. Тэгээд бид илүү болсон юмгаа өнгөрсөн цаг гэж хэлж байна нэ. Үдсэн цагаа ирээдүйн цаг гэж хэлж байна нэ. Тэгээд үдсэн цагаараа амьдраад бид насаа байна нэ. Хамбалам гэж миний санахад тэр илүү юм гэргүй байх гэж тэрийг бариад бэгтэй гэдэг илүү цагаа одоо урагшаа болгош ортнастай болох тэр зухан гарч байна. Илүү болохгүй илүүгээ урагшаа гардаг. Үдсний ухааш оруулах хэрэгтэй. Агуун зонд хоолд үдсэн цагаараа амьдэрч байна. Тэг богинохон настай болж нагашлын болох юм гэж байна. Тэр тухай одоо нөтөна. За игээ одоо би тэр санаа талаар шуусааш одоо манай олон маршрут соёлоор багшвэн. Одоо нагашлын бохны тэр хоёр янзын одоо сарын мэдрэгч би сан тэвитрийн одоо танд их тавьсан юунд гэдэг хамбалама тэр хогоос юунес хэрэгтэй юм усааж байсан тийм. Тийм учраас одоо чиглэл хамбалны зүүн жорог бүргэн бисуусан битэгээ байна. Нагашлын багшны 600 жил амьдралсан гэж тэр юм гэж байна. Илүү юм байх ёсгүй. Илүү гэдэг бид хайсан нэтрэмдээ доманы нас болох юм болно гэж ухаан болно. Тэгээд хоолж байсан үедээ муу юм мартдаг.
모임에 맡아오는데 전에 холод대 아시안 먹는 것이죠. 사람 무슨 고무수 모세 거의 자원이 크리스테거든. 아무튼 제 제티게 그냥 산 무직 가르쳐야 보이는데 한 번은 무슨 배네. 산 무직 가르쳐야 보이는데 산 비치고 겁도 군나 사바라고. 대무치라서 그냥 산을 산 가르쳐야 보이는데 군나 사바라고 그래요. 자, 잔대주 모르니 한다 그랬지만 잔대주 모르는 만에 호비자야. 내가 바이탈라 그때 한번 없네 내가 한번 끝난. 잔대주 모르는데 내가 무르고 있는 것이. 무르게 가서 그게 환대로 지시거든. 제가 내가 가다가 그 모습이 끝나. 잔대주 같이 모르거든 끝나. 지금 우치와서도 저녁에 뱃을 빼고 전부 관객 대기실 집에. 자야야 한번은 투에 그 집에 되지. 만들 일도 못거든. 만에 관객 가보자. 지금도 뭔가 한번은 물건 들고 그러네. 미니어도 환 아니 뭐도 문이 더 나라로 가시는 집에. 제가 사실은 한번은 투에 어떤 일을 그만두게 되거든. 자야 한 번은 투가 쏘거든 한 번은 그래. 자야 한 번은 내가 이상 뭘 bes으면 들은 우측을 bes으면 우측을 그때 예. 제 따라하는 것이 그때면 자야 한 번은 그래. 지금도 한 번은 그래. 내가 살아오면 이래 그래. 비에도 지금도 한 번은 스치소배는 그거든. 한 번은 그래. 문이 우는 같은 그릇 소식 그때. 지금 우리가 자야 한 번은 지금도 자야 한 번은 어떻게도 같은 그릇에 넣어서 스트레스로서 지금도 한 번은 우는 배는 것이 관계입니다. 지금 우리가 이제 만에 남는 같은 그릇에 익세나로 움직일 때가 저기거든. 제때가 또 내가 손님이 있었으면 내가 남으로 가져가가 그거는 남 가져가 한 번은 지기는 거든 한 번은 그거는 두물이 가버려. 어리고 두물이 가버려. 지금 먼저 안 나갔을 때 호로부터 한 번은 이미 소가 됐습니다. 허승 부인데 솔로 하다 두물 하다 바이러스 갈래 속에 택해 그저 한 번은 해다. 허승 부인데 솔로 하다 바이러스 하다 두물 하다 바이러스 들네 갈래 속에 택해 그저 대무치라스 만에 지금도 판단하는데 어리고 보이는데 솔은 못해 두물 올라 하다 솔간 호주벨 대무치라스 만에 판단하는데 올라 구치대 저도텔벨 이렇게 있어도 고무스 어리고 보이에 판단하면 신기 우대고 호수 보이는데 만에 센서 솔부터 하다스 두물 하다스 올가 그래서 속을 갈래 속을 대시주면 이거죠 대시주면 무슨 말이야 이거 또 문어분이 산다는데 갈래 왜 두물에 하고 싶은 말이고 대무치가 산다 트레이 다 아버지 말이야 제가 산다는 거 반칙을 토해야 또 한 번은 무슨 말이야 민지리에서 그냥 만에 반칙을 한 번만 민지레에 함께 내가 우기신 거예요. 만에 너가 한번 오면 민지레에 그저 키미키터 투석고 무슨 그저 나가지. 제 이놈 만에 새 너희들도 또 거의 우기신 거예요. 내가 뭐 엄청 너희 이래 그런 거 한번 하면 돼. 민이 настроение сердечко 한번 하면 끝나. борхон багш 투석들이 큰 어떤 스치들이 울군 막담 주대. 그래서 뭐 너희 스치들이 지식 되면 이 박탄 주박대 배서 무슨 뭐가 있는데 유식은 지도 속도에 속기는 하는 거야. 제가 사실 이거 시간들면 내가 또 한번 하면 내가 돈 나이인데 이거 너무 양다가 저도 무슨 거야. 안에 또 바디치기 나가서 또 속도 거지. 대문처럼 만에 받고 막도 그 저거 나빠 되면
제 그네 옥수 배관 같은 거 치셔도 샤베 잡서고 тэр боди чигсаа атман болгож байна. За тэгээд соёлын бүхэлдээ том байна. Үнэн гэвэл үдний хань гэдэг. Худал гэвэл ханны сан. Тэрийг соёлын ухаан гэж байна. Нэг ноён гэнэ би орто нэг тусгууд чадахгүй байдаг. Би орто тусах хэрэгтэй. Ноён байсан учраас мэдээж мөнгө мэдэх хэрэгтэй. Тэр юм одоо сайхан юм авах хэрэгтэй тийм үү? Чигнэ хамгаалах хүн чи очиж наснаас сакюснаас асуу. Чамд хулгайлж болох уу гэж хэлсэн. Зэсасын нэг тийм юунд ноёнууд ухаантай эрдэнэтэй байгаа муу юм хардаг юм гэдэг. Аммалам нэг жижиг дугуйтай нэг тэрэг төлж байгаа юм. Юу нэг бид бүхий юм ш энэ дугуйсоо юм ш. Бүхий юм дугуйсоо ш. 어떻게 ухаан. Энэ муу найдуудаас бүхий юм дугуйсоо. Бидний ихсэн ухаан. Тэгээд ноён хүн ажил явуулах хэрэгтэй гэж хамгаалсан байна. Бурхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшинд бараалхах аялал та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбаламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дархийн сахиусны жанрайсгийн дүн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дархийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштын заяаган төгшлөж улаан утгатай танилцах байгал нуурын эрэгт амрах хамбаламын адистэд аршан хүртэх ариуслын аяллаар ариуслын зууч буддаа тур. Бид олон улсын санхүүгийн төвөдтэй шууд холбогдсон ажиллаж дэлхийн зах зээл дээр өөрийн байр суурийг тодорхойлж байна. Бид өөрийн хөрөнгөөр салбартаа тэргүүлж эрсдэл даах чадвараараа Монголд номер 1 боллоо. Таны өдөр бизнесийн үйл ажиллагаанд тохиолдог эрсдлийг бид судлаж, зөвлөс мэдээг математик загвар модель дээр хургуулын шинжилэн эрсдлийн удирдлагын цогц шийдлийг боловсруулж өгнө. Мандал даатгал. Эрхэм үзэгч таныг бурхны шашны хосгүй гайхамшиг дайн дэлхийд үзүүлэгч Монгол туртан бүряд зуны дундаас тодрон гэгэрсэн итгэлт хамбын ариун адистэд лагшинд бараалхан сансан сэжсэн хүссэн бүхтэн даатхан авралуудуулах ариуслын аялал өрн зал. Оросын холбооны улсын бүдгийн шашинтны төв хамбын хүрээнд зочлон итгэл хамбын өргөнд саатаж дээдийн лагшинд бараалхан гүн ухааны жанрайсгийн ногоон дархийн гүнэригийн сахиусны дүн хорин болон цогчин дуунуудад эргэл мөргөл үйлдэж аврал даатгалуудуулах ногоон дархийн хүслийн чулуунд хүссэн бүхнэн даатгах 8 мандын совргон дэрүүлэн хэн залбирал үйлдэх аштын үйл сайн даатгах боломжтой. Мөн улаан утгатай танилцсан худал давлчилгээний газруудаар зочлон буцах замдаа итгэл хамбын төрсэн газар доршдог ангаах эрдэм чадал төгс аршаан хүртдэг. Сэлэнгийн ээж модонд аврал даатгал үйлдэх болно. Таны сансан үйлс бүхэн бүтэх болтугай. Ариуслын зууч Буддаа тур.